Pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft Sky PvP na serveru koji se zove, ne znam ni ja, blagi ne znam kako se zove server, neki čudan server, ostavit ću vam IP od tog servera u deskripciji, da. Ovaj server je sličan Stormcraftu, ako znate za Stormcraft, ne znam ja kako se zove ovaj server, nisam baš gledao. Ali nema veze, nije sad bitno kako se zove server, bitno je sad da ćemo igrat Sky PvP, malo za promjenu ću idemo na neko drugo. Tamo više to gdje se skupljaju stvari, ali ovdje imaju bolji kitovi, može se naprimjer uzimati. Tu imate znači, ja mislim dva kita, kit YouTuber i kit Starter. Sad, kit Starter je bolji, zato što imate, znači sve dobijete u ovu tu čestu. Mislim ne u čestu, nego u ovom, kako bi se reklo, znaku. I eto, tako nekad vam da za blaga da vam se vrati ovo, ali ne znam da li to sad svima baguje ili samo meni. Tako da, zašto, ne znam što se događa s Mineplexa, ali mislim 90%, tako sam pročitao na njihovoj stranici Mineplexa, znači da rade neku novu igru, zapravo mini igru koja se zove Wizard. Znači ona je još sad u beta gameu, ali još je nisu započeli znači igrat. Tek će započeti za 2-3 dana, a tako da moramo bi se strpiti da budemo igrali. Ajde ubi ga, cijeli je. A brate, nemoj mi to pit. Idemo ovo killat. Dođi, ti si mrtav. Tako. Idemo malo parkura. Tako ljudi, čim izađe, zapravo čim dođe Mineplex, počinjemo igrat na njemu. Ako do sutra ne bu izašao, igrat ćemo Skywars ili nešto drugo, nemam pojma. Tako da, ovo je mnogo zanimljiv server, jako mi se sviđa. Zabavan je, fore parkour, mislim nije nešto težak parkour, ali eto, nije baš ni lagan. Tu imamo Diamond Chestplate, pošto mi to najheba imam začarani. I ljudi, kao što možete, mislim, skinuo sam novi mod, to je Optifine, evo kao što možete vidjeti. Znači Optifine, i od sad ću igrat na njemu. Evo možete vidjeti. Evo tamo, ovo i tako. Tako da, skinuo sam Optifine i sad ću igrat samo na njemu. Dobro, sad ne znam gdje bi sad mogli ići, ali ono sam igrač PvP-ac ovdje slikovim da nam ne bude dosadno. Odeš ti. Joj! Treba sam popiti otporak. Protiv vatre. Ne znam ja kako se zove. Ali mogu uzeti YouTubera? Ne mogu. Ti trebaš nema veze. Da vidimo kakav je ovaj prsluk začaran, Protection 1, dobro je začaran. Dobro, ovo ćemo tu. Tako. U ovom čestu je, možete i vidjeti, otporavak prema vatri. Ide ti sa reda. Ne znam, to ću pokušati poslije napraviti. Shit, daj, priznala sam da ćeš me zapaliti, zašto me pališ? Nemoj me paliti, molim te. Ljudi će vidjeti ove likove, znači da, što je ova baza, da su cijeli dijamantski, to znači da će me zapaliti, to nije u redu. Vidite ona dva timera. Onaj mrtav, sad kaj se penje gore. Ne, to je baza ljudi, nemojte se tu ubijeti, to nije fair. Čekaj, imam li ja kakav otporak? Nemam. Čekaj. Nemoj me! Molim te! Nemoj. Otkinuo sam ga. Sa strijelom. Dobro, ajmo sad vidjeti koliko ima ovdje. Da li ima neke stvari dobre ili nešto, ne znam, nema. Ali ajmo se mi pijat sad. Lik, up. Jednog smo upili. Skoro, sa strijelom. Ne, kakav fail je ovo bio ljudi. Koji na drugim serverima.
isti bug koji na drugim serverima. Ovdje dobijete hrane koliko hoćete, dobijete koliko hoćete, možete uživati. Imam za cijelu Srbiju, Rusiju, imam koga hoćete. Tu ima negdje otporak prema vatri. Dobro, idemo prvo to negdje naći, to negdje, ovdje negdje. Tako da, ne znam sad gdje je točno, ali tu je bilo, znam, tu je negdje uvijek bilo. Evo, ja se spalio, bravo ja. Goriš, nemoj da goriš, nemoj, ti si lijepi. Ne smiješ ti goriti, ne smiješ. Dobro ljudi, ajmo sad dok ne padnemo, idemo odigrati ovo i onda da završimo epizodu, evo još jedan dok padnemo, pošto danas baš nemam vremena, ovo sam jedva snimio, nisam baš imao vremena nešto za igrati i uopće, jer sam morao puno zaučiti i danas imamo još nekih obaveza, tako da, to mrtav. Ti si mrtav. Joj, nemoj mi reći da sam mrtav. Ne! Ajaj, ljudi, nismo uspjeli, šteta. Evo ljudi, barem sam nešto izbacio. Ljudi, hvala na gledanju. Lajkujte, komentirajte, šerujte, subscribeujte, radite šta hoćete. Šta drugo nego već. Ćao!